IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Yung pakaamo ni Mr. Christian Andro Liliorta, Senior Communications Analyst at Social Security System Luzon North 1 Division, ang plano ni SSS President when CEO Mr. Joseph Declaro ang mangipaay iti moratorium loan kadigiti amin ang miyembro iti SSS. Kunana, ada ito ang moratorium loan katap na may delay iti panagbayad digiti miyembro nga adda loan na. Inawi na, ano adda iti moratorium kat mabalin ang madelay iti panagbayad iti upatabulan aging gana iti na mabulan. Last week ako, nagpaulog iti management iti SSS, right? Idalauluan ako iti President and CEO ni Sir Joseph Declaro, so na po iti President and CEO iti SSS, kinunana nga planuin ako iti SSS nga baka mangitad ako iti moratorium, loan moratorium ni SSS, kaya nasawan na po ma-delay iti pinagbayad, iti loan ng iti members. Nugamin normal akong sitwasyon nila, no, regular nga sitwasyon, iti salary loan iti mesa nga membro, nagbulod ka pa maitatang nga bulan, after 2 months, singiron na ka ni SSS. Pero noda ako iti moratorium, mabalin ako nga after 4 months, after 5 months, after 6 months. Depende ako dahil tayo diba mapag-usap sa commission, yung Social Security Commission. Sa bali nga bangir, inrakurak to opisyal ti panang respeto na itigandat ni Senator Jaime Marcos, itikid daw na ang madali digiti panagsingil kadigiti contribution sa digiti trabahador. Ngam kunana, asaan akas ka rin na may sardeng ti panagsingil digito yung contributions sa kapuna, adagito yung contributions ket isot ti may sa apagalaan kadigiti may paay a benepisyo kadigiti amin ang miyembro. We respect the suggestion of Honorable Senator Jaime Marcos niya. We know na intention na tulong iti members tayo. However, iti kami contribution ako iti SSS, han tayo nga basta-basta maisardeng unless ako ma-repeal iti lintig under the Republic Act 11199. Nakakabili ako nga dapat ada iti contribution iti members. Kapot talaga ito yung contribution, isumat ako iti iti benepisyo na maawa iti members. Ako na isardang tayo iti contribution iti members, that would delay or that would affect hindi ito benefit proceeds iti members tayo. So nga mayat ko madeta hindi dati mapamusmusan tayo, pero hang ako nga kasi nga kabiit na isardang iti bagba iti contribution iti miyembro tayo again under the law, susurutan tayo ako iti lintig. Inaluko iti opisyal digiti amin ang miyembro o voluntary iti panagbayad na kinkasamit ka digiti employer asan da aliplipatan abayadan digiti contributions na. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.